Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Dusome hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Yohana igice cy'indwi wari umuntu yaremereye nawe dusome ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cy'indwi ku murongo w'18. Kunasema amagambo Yohana Mubatizi atuma kuri Yesu. Yohana abigishwa biwe bamutondera ibyo byose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu ati muti mbega uri wawe udakwiye kuza cyangwa twitegura uwundi? Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana Mubatizi yakudutumyeko ngo mbega uri wawe undi akwiye kuza cyangwa twitegura uwundi? Muri ako kanya akiza benshi n'indwara n'ibyago n'imihembi n'impumyi nyinshi arazihumanura, maze arabishyura ati nimugende mubonere Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, bacumbagira bagenda neza, abanyamirembe bagenda neza, maze abishyura ati nimugende mubonere Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, bacumbagira bagenda neza, abanyamirembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abo barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uwibyanze tutitaka Yesu ashimwe. N'ayo magambo y'Imana muyayihawe kandi Yohana ni wa wundi yavuga ubutumwa bwiza mu bugaragwa asemerera avuga ngo nyina kuko kamwe k'Imana ihawe. Hanyuma rero Yohana agira ikibazo rero bamushyira mu ibohero. Hanyuma rero mu ibohero hari igihe kirekire ari mu ibohero Yesu ataraza ku Yohana ari ngaho. Hanyuma rero hagera igihe arayemererwa no kwishyura arihebye, acamutumako atuma kuri Yesu ariyumvira kumwe Yesu anakorera ndamushingira kubyo bataragakunda genda mumubanize mumubwira muti be cyari gutegura aragiye abigisha bashikira Yesu basanga Yesu ari ku
ariko arakiza ariko arakora ibikorwa bitandukanye hanyuma rero baramubaza bakibona mbega ngo none wewe ubona kwikura kandi kwitegura yesu isharisha yone mugende mubwirize wowe uyumve genda mubwire ko impumyi bigize gute mubwire ko ibitabo bigira gute mubwire ko ibirunga bigira gute muvuka bipama kivumba genda mubwire ibikuremera ibikuremera ibibadukira ingorane igikorwa cy'imana nuze wihemure mu yesu ngo byamunaniye kandi uri wawe yesu makete mbonye ikolo ikoreze ikolo yimihimye ntunanirwe mutange kuvuga nabi mutange kwihemura kuko imitwaro ufise ni yesu wenyine tuyikuba naho uzi umugenzi atari yesu afite kandi muri gutegereza mu mutwaro wawe cyangwa ibibazo byawe ntibakore ibyananiye woya yesu ntabikubwira nimero yawe ikurakuye wihangana siko none reka rero bakubwira nawe ntazibaza intare nagwara intambara jewe zikomeye mu buto bw'iwanje mu bugeni bw'iwanje kera sengera umukenyezi ndamusengera mugabo byabagora hariya ku bisanzwe abantu b'abasore niba bariho ngaho ugomba kubaka uzorusenga ntabwo mbi uzorusenga yewe rero kubaka kubanjye yewe kandi ngiye ndabasaba mwarimu wanjye maze mwarimu ariko mba kubaka tuzogenda gute nzoca kuvuga ngo umukobwa kumwe n'abakobwa nzoga ngo ndakungombe izogenda gute mwarimu atoga ibyo byizo n'ugusenga imana mugabo bakumva gusenga imana cyangwa umukobwa umwe yewe nawe amabijama sinzeri n'ukuriye tuye kwezi kwe ndeza twame n'indiya umwaka wose wakenda ingungu nabyo nyuma sinigeze ndakubona n'urwara sinigeze ndakubona n'inda wewe sinigeze ndakubona n'agace none gende urira ahantu ki ndagenda babaye niwe ubundi wowe ni wewe nawe nyumva nta kigusiga we uwambere yazo yasi wa wakati wewe wakashira mtu kitambara kama uno chama ya kusingi kitambara kama uno mkoba kitambara kama uno ya chama ni nani ndio ibani Sari tambah dari kaki som akan itu lagi bahkan untuk yang itu lah mudah. Hati lo, jangan sulit nak jawab jangan Halimah jangan Hanya sini, ayo tu, karena
kuwa gatatu n'abakozi mu gihugu njyana wewe atara wewe ngombe waguma wiyukanga ko mwonga haki nande bisizo wabira nande bisizo wabira sima yako bisizo wabira ini wale yesu kutunga tanga kama mtu mpanga wana kwa kushika mkuu kwa mkoba kwa wao ayeni boya boya tuwe mbele yes tutakuwa tunafunga nini tena zika yeke ukikao kutoka mkoba haki amukoba tugiye se nani hore dawa jeni yesu kwa kutoka mkoba kitu hata umfanye kule kuja ndio sio ndio kama anataka na kwa yake nini yuko yake kuna bila hata kumba ndio zino njani ndio ndalunga yitwi ngowa mungu wako yake Boleh, kalau kau ada pilihan ini, ada apa kau ada pilihan apa? Kan, ada kau ini cek. Ada kau mesti mana? Mereka mana? Wah, buka tu kita, buka. Mungkin kau ini bisa berita. Hari mana? Tahu
umuntu uzenya ntibatizwa bambaza ngo bakubatinda wewe none ko watinda wowe rero ndopa nenda musezeranye ndopa ico gihe rero tebategurwa ndatuma mwari baragira amaza sana mahera nyuma rero dutegura doki Yesu abahezagire kandi abantu b'abagenzi baraza uwo muswa dote hanyuma rero ndaryohewe hari kubona ko dote kuko atari yambaye yari yambaye ishyano wowe tuye twiza haca mbona barakantu k'akadeni yashukuye yawe bazatishmu utakikoreye utosanga mugabo yo mugereza nuko ikazi urugo hanyuma tubategura Rwanda cyangwa y'abazazi hanyuma rero ndamushikanye na mukozi mwira ndakora hanyuma rero ngeze ku gushyira kutubuka kuri iki na rimwe na kuri kwa mbere yewe ndamugamba muganga kutikeza agatima kumana kwimana n'umuganga angora ndute zanjye bijyahindutse sangara yaje kuja tamura zaga kubatura barayonga zanjye kintu cyose afite ndakangura ka Matumbi. kandi nkaba ari Imana yamumpaye umutima narumva ko atagavuga igitero cy'umugani nakimuhinze kandi nizeye kubera ari nawe ivuye ku Mana kandi naho yuko ndabona ntimutwara Imana impaye kwikorera nzowikorera zikahereza kwambere rero kushwara kwa kabiri kwa gatatu kwa kane n'umwaka wahera atanga n'uturaro abyumvise hanyuma ku mwaka ugira kabiri ashyikiranira urupapuro rurerure akangurura iby'amategeko n'ibyayicana kuri iryo kete byavuga ngo yewe uraza mu buhira Gano no kwa nitaho cyose iyo ngiye utembe kutuhana utembe kutuhana twabandi mu cyumba kubandwa n'ucyumba bakutegura bakete kubaza n'icyo bakayabandihira bajya bateke y'ubuswara n'umushaka n'ibitoki bakaramuko aranywa hanyuma nabo bapfukama imbere ubasabira n'ibigori hanyuma nje gasaba guca mu kazi yenda ngo tuzotuka kapfa kinoni wotutuka gukuru yewe mwazi ko rero kugama ya umukegeka nje ko bakudiwa nani odiwa nani umuntu utumura ngo tutumwe ndatuze mu gusikana none ni cyagenze gute none ubusanzwe abika kukora ndashoboye none rero ko ibintu nukora ndashoboye ndaduze kurabura ndatuka kuri ngo tanga yakuriye tanga yakiko andi beraja hanyuma rero
ndajaho ngaho muraca mukabukeye ndamwambura muri salo tuyicara muri salo nziza rero wewe none kuko atego tabyemeye mu kuvuga yuko deja n'igihe bongeye igihe nakuzaga n'inasezerana kandi n'inakundana rero ikintu cya mbere ngirango n'umukunzi wabyangiye abantu bacanye ibisigo byose wabyina ibisigo byose byacanye n'ukuri ntakenda kimwe ndakwiye yambaye igafashe akazi kandi umukozi w'isoko ndasohora byose byose kandi sohora neza kandi sohora byose gira hanze byose by'abisigo n'abamukunzo n'abamutahara bikagumana byose ndasohora yanjye hanze umwiza wirukanywe n'ibintu by'ubuhumane ugomba kutujyamo niba rero nk'umusore azokwemera ibintu uzongere kuzimuza nta n'inzu n'imwe udatwara ubabaza uruhumura kwemera ibintu uzongere kuzimuza akiya itegure ambara itegure tugende ndaguherekeje arabona rero batandukanye arabona rero yuko nasirite harimo abitegereza wewe yagakira mwe wewe usanga warose umumiseri umvise mwirukanye n'umurane ucanye uruhu mugabo wewe uma yanga n'ahandi ibyo tubanga abakecuru babanga ibyo nigenda kubizana abakecuru babanga none rero wihangane emera wihangane umwami ataye fungu ahita arakucana yindi asubira kukirindi uwo munsi yaracokoye bashyize kugarura kugaragara ukareke n'ibyo waguhereza uraryohewe ndagumaho ndagumaho mani magufi mani wewe kiruka usenya ziko kuko imana igihe cy'ibito kureki ndagumaho unyaho yahaguma ukwezi hanyuma rero mbona umukenyezi imbuga tuyaga kuva tugira Mariya atakiye cyangana turayaga tukavugana kukegira kabuze wewe usigana kw'amahoro ateko rero kandi ndemeye ukutosira mukitwa ndemeye ukutosira mukitwa wegenda amahoro nuko tumenye inyuma kandi ndani umuntu atazora kukugarira amajambo genda abantu manchi mu kwezi kugira nka gatatu ndanunganya niki arakukurikwa zikoro ndanunganya niki wewe wari mjali Murangura wangu kila mwingeho wewe
kandi zihanganye kwicanyaza angariwe nashimye hanyuma yishura mugabo isako wewe isako bihanga ubwoba butangura n'amaguhera cyangwa butangura kujubajuba budabwinka izakuyanga ukasenga imana niba wasenga bikoresha hanyuma rero ayumviriza anezerwa bayikiza aribaruka imana yumviriza sanezerewe neza none rero umwana w'umwigeme araboneka nyuma y'idakeze umwana w'umwigeme yego nyuma y'idakeze turarunga ubundi b'imana icyamukeneye ayitaba imana hanyuma rero dutangiro turiraho acakura abana babiri arimo ariko ubundi yabitaba imana yabitangiye birashoboka rero birashoboka uzaba ku mutwaro ikibazo kanaka ukagira ibibazo by'ibyo nagize bihangane niba ari umugabo cyangwa ari umusore bihangane yesu akakubwira neza kandi neza akaguhesha iyo ntara yo bashinze umuntu agize ikibazo nk'iki nagize yihangane ubutwara amahoro ubu ni umukiza mwiza ni umurinzi ubuye arakigijwe neza cyane nibasigara ubugonyora n'ubugira ubu rero ndamushimira inama ngaho hati umuntu ashakura turiko nose bisaba kwihangana bisaba gusenga bisaba kwirinda ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro kaze imana ibahezagire niyo meza ndayakunda